Isithembiso owasenza masikhuluma ngeissue yakaSenzo Meyiwa killing wathembisa ukuthi umuntu ozoboshwa kufe family yakhe umuntu ozoboshwa oyedwa ubekhona ngaphakathi endlini la kwabulawela khona uSenzo but up to today akunamuntu ophuma lapha endlini oboshiwe ngabe ngiright la wrong ukhona oseboshiwe wrong ukuthi ngenza leso sithembiso no wasenza leso sithembiso is on record but ke if uyala is fine but that's what I'm saying ukuthi wathembisa ilizwe la ekhaya wrong no ngiyavuma ungasho ukuthi ngirong ukuright kodwa ke mina ngithi wrong right yeah ngisho ukuthi ke minister angabi ngathi siyalwa silwe mina ngifuna ukubuza nje ukuthi uyayala nokuthi wathembisa ukuthi umuntu omunye okhona ngaphakathi uzoboshwa obeke khona uma kudutshulwa uSenzo zange utsho njalo sengiphendulile lapho okay ngiyabonga.